بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل يرون دين تجرتي تقريبا أما زآن ساعتك هالكن الرأي أمو دام سخنا نمن دبر فت جيتن قرتي وبلي نمخي دقي اسمه في دام سخنا إن شاء الله دام سخنا دام سنفيد ربنا فقولوا أنا اسلم قرتي فول ربي وربادة دبتو يسنس قرتي نو فول ربي وربادة دقيقتي waan kanaan fayyadamullee rabbiin hundanuu haa taasisu. Wanni jechuu barbaade maal seetan obboleeyyan? Dhimma dhihoo kana deemaa jiru wajjin wal qabatee keessaafuu gartee obboleessa keenya Abdii Raggaasaatiinis wal qabatee obboleeyyan hedduu tokkotu gartee dhiyoo tana islaamawe. Namni informeeshina kana hagas mara quban qabne yoo jiraate isin hubachiisuudhaaf amata kana akka madura takkaan tahinitti gartee seenuma Itoophiyaa keessatti akka baranaa ta'e hin beeku. Obboleeyyan keenya hedduun tokko gartee islaamummaan nu qabatan keessaaf obboleeyyan keenya yeroo jennu kana nama lallaafaa gartee dadarree waan beeyne osoo hin taane nama sirriitti amantaa kiristaanatis beekuu bira dabree namaaf raajaa ture raajii tahee tajaajilaa ture faatutu islaamummaa qabate jechuu. Kanaan wal qabatee waan hin jechuu barbaadutu jira. Nuti warri gartee amma majaala daacwaadhaa keessatti waan takka takka gartee kana shiidaadhaanis nashiidaa ka daacwaanis daacwaa namuutu gartee uma danda'uun waan gartee dirqama isarra jiru darbateetuma biraa deema. Waan kana keessa majaala kana keessa namni dalagaa jiru waggaa dheeraa alhamdulillah rabbil caalamiin rabbi gartee waan daleenisan hunda miizaana xasanaata keenyaa keessa rabbi nuuf haa kaayu rabbi gartee ikhlaasa nuuf haa kennu. Taqriiban amma mata kudhan numa jiin amata kudhan majaala daacwaa keessa jiran akka mataa kiyyetti. Amata kudhan kana keessatti takkaa Sinodoosii waa'ee xiyyaa dhageeheetuun beeku. Sinodoosiin Itoophiyaadha. Waa'ee xiyyaa dhageeheetuun beeku. Raayillee dubbateen beeku. Maaliif jennaan? Annama gartee hanga sinodoosii raasuudhaa san gahullee miti waan ta'eef jecha miizaan irra keenya dubbii. Dubbiin baranna ijoolleen hedduun islaamamuudhaa tun garuu hanga sinodoosiin isa yaachisee sinodoosiin rifatee dookumantarii irraa dalagu ta'e jecha. Sinodoosiin rifatee hanga dookumantarii irraa dalagan ta'e jecha. Isin galee? Maaliifi ijoolleen dhugumatti ijoolluma jajjabduu silaa jarri ni qabna ja'an mataadhaaf jarri qabantu harkaa islaamawee dhume jecha. Yeroo islaamoyitummoo ijoolleen tun qophaa dhufaan jirtu. Ijoollee duraan wajjin turtes harkisaa jirti. Maaliif jennaan haqa ifii argansan obboleeyyan isaaniitiif ibsuu jalqaban jecha. Obboleeyyan isaanii warri duraan anaa fi atirraan dhaggeeffanne warri duraan anaa fi ati waggaa 10 waggaa 8 waggaa 5 waggaa 40 sheekotiin ta'in waggaa 30 waggaa 40 daawaa godhaa jiru jira. Daawaa waggaa 30 sheekotiin godhan san warreen dhaggeeffatin saahibni isaanii khaleessa wajjin taphataa ture yeroo arra amantaa kiristaanarraa islaamummaatti deebi'ee dhufee daawaa isaanii godhe ni dhagahan jecha. Maaliif khaleessa hojii turte nama kana atiif inni keemistiriin keessa walitti deemaa ture arra wama isa jijjiiree jira waan jedhu haqiiqatti qabda qalbii kee keessaa jecha. Kanaaf ijoolleen tun waan ajaa'ibaa daleeydi jecha. Ani hin beeku nama mee akka ta'e taqriiban garuu akkana yaada dhutti an ijoollee nama akkuma islaamummaa qabatteetti gartee islaamummaan baay'ee dawaa asumaanuu ittiin deebisan inshallah lakkoofsa lammaffaa irratti kaasaa. Ijoolleen islaamummaa akkuma qabatteen daawwatti seente amma taqriiban nama 10 gadi hin taatu. Wallaahi isaan hundi khatorbaanitti nama tokko islaameessu khatorbaanitti nama 2-3 islaameessu gaa hin gaafatin jecha. Kana namni meeqaatam daawwaa waggaa meeqa onlaayinii irra taa'ee daawwaa godhee nama tokkicha islaameessuu hin danda'in jecha. Kun ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلنا ربي بابر بادي خلنا ijoollee teenya tan barana islaamoyitu tana Abdii Raggaasaatiin hanga fi warra kaan hunda rabbiin kana ni badhaaseen jecha. Tawfiiqa rabbi isaanii kan islaamummaa qabachuu qofaa miti namni biraatti illee akka isaanirraa fudhatu rabbi carraa kanneef jecha. Waan bareedaa waan guddaadha jecha. Qabxii lammaffaa irratti hankaasuu barbaadutu jira. Qabxii lammaffaa irratti hankaasuu barbaadu namni hundi eegata ka laa ilaaha illallah Muhammadun Rasuulullah je'e bakka itti wal dhabuun taqwaa rabbii sodaa rabbii qabaachuudhaan wal dhaba malee islaamummaa keessatti namni hundinuu wal qixa akkasitti hubadhaa. Nam tokkolleen khaleessa dhufe khaleen gadda dhufe wanni jaan hin jiru. Namuutu gaafa dhalatu islaamummaa irratti dhalate. Namni khaleessa haadhaaf abbaan isaa islaamummaa irraa isa baasanii isa xammaqanii amantaa biratti isa naqan. Arraan tana itti amanee qoratee laalee akka khiyyaa fi keetillee seeninni qoratee dubbisee laalee hubatee dhufe islaamummaa san jaallatee jecha. Soo shakkii takka malee namni kun irra guddaa ummata muslimaa khalafa ciisaa jiru kanarra beekumsa qaba. Irra guddaa ummataatirra. Maaliif jennaan qoratee dhufe namni kun. Yeroo qoratu
من خين يدون تكو دين الإسلام رتي خواجباتي في خصنات الدنبا فنية أنا من خنا مو قراتير نفقافة قراتير بوغنا إسلام مرة كوكنا قبل يجر كوسان قراتير كوسان يفدي بيسا إيجا أرجع تبود رفابيخ سو خناف نما دوران إسلام ما خيس توري هدور إسلام ما هو بيخودن دهان جتة خناف خليش مرفتة مال تاتي ما إنجروني كنا إسلام من سيف منته إساني في جند أولاتي مثلا نما هون دا في إسلام ما أول كده أكما أتمتها أولكبته خليش رفتة يتوت إن السين خليش رفتة سينجتشو دندان وميتش خناف نم تقول إسلام ما قبين باخي سنيا كان سيني يتشو برباديت إسلام من قبين ربيتي خنا ربيتي رب سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا جئتي أكدت نجمع نوهمي يتشا فضل ربي عالمين ربي ومتى خيني أفكر إسلام ما يتشا خناف بداس ربي أتيمتي خير وأنا متي خير يتشا نموت إيجا إسلامته إسلام ما نساف والكتا هنجا براتتي هنجا قرتي وان بيخور دبتتي وان انتاني خيسان كان سيني يتشا رمي قبت إن سدفا خينا نكاسو بربادي جولين تنكر ريفو سنين جئتي تأثير قدامتي جولين أما إسلامويتتون نبيت أنا فانا معرفة خيسة تبليس خينا محمد قد أيديا يتشا إسافاتو إسلامي جابر تكوفاتو إسلامي جولي دوران ججب دور إجامتو بلين جانين وردو تكو جراتي جولي ججب دور إجامتو هدوتو هركا إسلامي هربسان أوركي ورنسان الرفو دردبن مالي في جنان وقرا فاني لفاخان تكوتو إسلاما الرفاني وقرا فاخان تكوتو إسلاما سواني سان هدو إسام ميدي سنبودا مال جلق أباني ميديا تيك توك رتي نمني هردوفتا يو جراتان حتى فيديو غرين غرتي خريخات دو قول أمي إيفا مجر مري إسام مري أتاتو رنجي چايرو هدو جولين كريستاناني مري هاتي مال جتي إيجا إساو ونجا برني ديبي أني بر أبلو فامو نديبي أبرجان خيسابو بلس خيا أبدي رقاسا يرو هدو كومنتي سايو دبستاني جراتان غافا نجلق أب إسلام وسن أتو برو رفتاتي تي إسلام ما غافا أرغتي أتو برو رفتاتي توني ترنجي چا تاني يرو لالن جولين ديمتتون ديبي أودي ديچا هم بإساني تقريبا أكما ديما نتسبتني هفن جيچا ونسون هريبا إسان أورتيت مالتي بودا آنني جولي سلا ديمتتنا أكي قلوك أبن رهوك أبن الرتي بودا آنن جيچا جولي تنا warratti barbaaddanne dhahuu qabna kanammoo mariihataat illee turan tiktok irratti warri isaan beeytan warri gareelee isaanii keessallee seentan dhaggeeffatan kaammoo gartee viidiyoo namni waraabee dhaggeeffatan yoo jiraattan ni mariihatan jecha akkam goonee afaan isaan qabsiifna haja'u akkam goonee isaan callisiifna haja'u akkitti isaan callisiisan kun siyaasaa keessatti siistama bareedaa beekamaadha politikalii nam tokko gaafa gartee wanna godhu dadhabdee maal ja'aniin identity gartee assassination ja'aniititi maqaa namaa ajjeesu jecha amantii namni kun nama biratti qabu kabajaa namni kun nama biratti qabu dhabsiisteetiti namnummaan kaleessa isa deeggaraa ture akka isa jibbu taasiste jecha isaanis amma sanitti ichi deebi'an fuula isaaniitiin jecha sunis maali obboleeyyan keenya kana waan isaan badii balleessan fakkeeysanii ummata muslimaatiin wal afaan dhaabanii ummanni muslimaa obboleeyyan keenya kanaan lola obboleeyyan keenya kun ammoo amantaa kiristaanaa kana kaleessa irraa as deebi'anii dhufanii ummanni silaa isaan obboleeyyaniif qaban ka isaan hubatee isaan cinaa dhaabbatee waan isaan wallaalan isaan barsiifatee yoo dogongoran sirreeffachuu qabu gaafa inni ifirraa isaan dhiibu har'a itti deeman isaan dhiba jecha kana wanni isaan karoorfatanii dhufan obboleeyyan keenya garii namoo waan kana hubanne garii waan kana hubanne namuma gartee Facebook irraa wacu argeetuma amantaa nama akkanan ta'ina akkana kana argeetuma dhugaa se'ee fudhate haqiiqan garuu gaafa gaddeebitee ilaalte akkasii miti namni amantaa namaa tuqeen jiru isaanitti hin dubbanne nuti gartee amantaa keenya ganama galgala arrabsaa jiran amantaa keenya ganama galgala hijaaba keenyatti qishnaa godhan منظومة بافنا جاني مدورة في إمامتها منظومة باسن سيجري خنا هندا أصوت دبتين أتوم ما نخ أرجعتي والكاتي أمانتا مال جتة خليس جافا جرتي إمامتها نمني منظومة وانت سرب ساني بسرب جرتي أنت رأسن جافا إنسان إمامتها مدورة عم باسن كاتين دبناتي أرجعوا تكون ما نرمو أو أنت سجى يجرب دني جرات يرو هدو تكون ما نرمو أجافني هذا تمو جافا نمني مسلمة وادبتي يرو هندا جافا نمني كريستيان وادبتي نورمال ركون كابو سيجلي كريستيان كفر الدبتة خمسلمة دبنان تكون أوروموتي فجأة ولا ديما تكون ما نجافة مسلمني دبتك أفتي فجأة تكون ما نجافة سينودوسي الرافة مك أفتي فجأة ولا متي بتم جتشم مرجسيتي فجأة متي داراتهم مرجسيتي نوتينوف دنتاتين يلي متي حاجاتين يلي متي تكون ما نجرتي خجيبة جبة قدابة سنجتشا تكون ما نما ونرا والقدابة والكتة والخبجوني جتشا خبجا والدبراته أتينا خبجان سين خبجات أني نمني قرتي جرات ملء تكون ما قرتي أتينا الربسها هجواتي قرتي وانت كان عنجي تكامو قرتي جيرم وهنا الرتي في الدي سين دهان دبتني لا تون قرتي مال جانين تنا
bittaa mirgaati jecha. Mirga keenya immoo osoo lubbuun jirru osoo nafsiin jirru wanni gartee mirgi keenya sarbamu hin jiru. Qabxiin afuraffaadhaa kan inni kaasuu barbaade qabxiin sadan kana afuraffaadhaa kan inni kaasuu barbaade maal akka ta'e beektanii nama hedduu obboleeyyan keenya warra dhihoo tana islaamawii kana warra dhihoo tana gartee amantaa isaanii jalqabatti deebi'e kana nama as fudhatee irraa dubbatuun argaa jira. Obboleeyyan kiyya akka nama isinii dubbadhe kana dhiisaa namatutu isin bobbaase isin quban qabdanii namatu isin booda beekaa akka isin gartee waan kana hamtutti fudhattan godhee waan hamaa isin agarsiisaa jira dhaabbadhaa bakka tana. Inni gariin sammuun qabnu nuti kana nu babbaasu maal jee yaadunni mallaa sammuu ni qabdan isinii miti bara. Nama hayyuu meeqa jabaa meeqa beekaa meeqa amma fakkeenyaaf amma biyyoota faranjiidhaa keessatti waggaa dheeraa waggoota 50 dabran kana hayyuun piroofeesarri jajjabaan meeqa Israa'el sirrumatti jirti Israa'el deeggaraa ture beeka. Maaliif jennaan miidiyaadhaan irratti dalagame waan deeggaran san hedduun isaanii itti amananii deeggaraa turanii beeka. Itti amananii Israa'el sirrumarra jirti jedhanii jecha. Baay'ee rooba bareedaan roobu jira ala kana. Rooba ajaa'ibaan roobu jira. So Israa'el itti amananii wanna jaa miidiyaadhaan waan gartee influence ta'aniif. Jarri isaan sirra jajjabaadha piroofeesaroota, dooktaroota. Hayyuu gartee addunyaan tun ni qabdi jedhamu. Hedduutu Israa'el sirri jedhanii jala deemaa turan. Soomaalee sababa miidiyaatti jecha. Atis amma miidiyaan influence yoo kasi godhu taate oo miidiyaan si fide san gartee oo seene santu gartee si dubbachiisa malee waan haarii sammurraa addatti uumteen fiddu jecha. Yoo garuu daftee if dura kitaabban kana firraa dubbiftee waan jiru bitaa mirgatti ilaaltee miizaantee ilaalte dubbiin jiru sii galaa. Kanaaf miizaanaati firraa ilaalan isin hin obboleeyyan kiyya warri waan kana keessa seentanii obboleeyyanuma keessanitti duulaa jirtan miizaanaati ilaala. Miizaan immaas isin itti ilaalaa jirtan tokkotu jira. Miizaana gartee tokkummaa hawaasa keenyaa tokkummaa hawaasaa waan tokkummaan hawaasaa akka amma duras dubbadheen ture waan kana arras lammadan irra deebi'a. Hanga lubbuun jiru waan kana ruman deebi'u ta'a. Tokkummaan hawaasa tokkoo akka itti ijaaramuu danda'u sobarratti osoo hin tahin soba wal haxaa'uu irratti osoo hin tahin dhugaa jiru irratti wal marihattee wal amansiiftee dhugaa jiru lafa walii keeysee adeeroo ati kiristaanaa mi'ee kiristinnaa ta'e ooffadhu an muslimaa mi'ee muslimummaa kiyyan ooffadhaa hayyee atis teetiin if kabaji anis tiyyaanan if kabajaa tiyya keessa harka keen naqatin ta'e keessa harka kiyyan naqadhu wanni si fakkaadhuuf hin jiru wanna fakkaattuuf hin jiru akkasitti wal kabajjee adda jiraatta malee walin laaqadheetin jiraadha yoo keettu ati laa kun laaqamuu ja'ama malee wannan ja'ama. Ammaas wanni takka wanni hubatamuu qabu laal hatta seera poolitikaa keessatti maaltu jira seeti. Paartiin lama walitti baquudhaafi shuuf amma tokkummaa waan jedhamu kanarratti paartiin lama walitti baquudhaafi paartiin tokko jala galuu waan ja'antu jira. Paartiin lama walitti baquu hogga ja'an walitti baqiinsi itti dhufu kunis yaada wahii fideetiti kunis seera wahii yaada wahii fidateetiti yaada keetirraa tokko fudhannee kanuu ta'e tokko yaada keetis guutuu darbuu osoo hin taane waan wahii irraa fudhannee jidduu tanatti gartee negoosheet gooneetiti mariidhaan waan sirreessinee deemnaan jecha. Tokko jala galuu jechuun tokko ilmoo tahaaf jecha. Jala galee hogga ja'amu walitti baqan hogga ja'amuu fi jala galeen adda adda. Jala galee hogga ja'amu yaada guddaadhaa san fudhateetuma xiqqaan kun dhufee jala galee isgoo jee jala ta'a jecha. Walitti baqan jechuun ammoo namuutu wal danda'e wanna ja'a. Atis amma akkitti hawaasa tokko godhuu barbaaddu yoo wal jala galchitee godhuu barbaadde laa abbaan ilma jala hin galu jecha. Manni muslimaa hawaasa keenya keessatti abbaadha. Parsantii 80 beeki. Parsantiin 80 ilmoo jala hin galu dhaqee barbaadu. Ilmatu dhufee abbaa jalatti dhokata malee sii galee ilmatu abbaa jala gala malee yoo barbaadeen baana. Ammoo nuti uummanni muslimaa uummata akkasitti illee yaaduu miti. Akkamitti yaadnaree nuti. Abbaan gartee tokkummaa hawaasa ta'ee na jiru akkamma jenne sanitti laa yanhaakumullahu ani alladhiina lam yuqaatiluukum fiddiin nuti yaa'ii namaa wajjin hin qabnu nagayaan jiraachuu barbaanna. Nama hundaa wajjin nagayaan deemuu barbaanna. Mawaddaa akkasiitis hin qabnu nuti nam takkaafillee nama jala deemnee miila isaa arraabnee dhungannee wanta jennu hin qabnu nuti. Abbaan nu wajji deemuu barbaadeef wajjin deemuudhaaf qophii nuti. Abbuma fedheewu hammuun wajji deemuun barbaadiniif ammoo karaa duuda lukkuu rabbi haa godhuuf jenne san akkasi. Qabxii xumuraa shanaffaadhaa tokkoon kaasee haasawa kiyya goolaba jecha. Qabxiin shanaffaadhaa kun obboleeyyan kiyya warra gartee dhihoo tana amantaa isaanii ka jalqabaatitti deebi'an islaamummatti deebi'an saniifin nasihaa dhaamu barbaadu. Obboleeyyan kiyya warri daawwaa irra jirtan warri gartee majaala islaamummatti ammas deebitanii majaala daawwaa keessa seentanii jirtan. Dhaamsa isinii dhaamu jabaadha. Dalagaa jaba dalagaa jirtan. Iyyisiisaa jirtan yeroon isiniin jedhu wallaahi iyya isaanii hanga isaan mataan isaanii if dhagahanitti iyyisiisaa jirtan. Hanga isaan if dhagahanii TikTok irratti nan laalaan olii gad deeme maaltu deemaa jira je'ee. Hanga isaan ifii dhagahanitti iyyisiisaa ni jirtan. Ni agarta afaan Oromiffaa keessatti Abu Mu'aaz biran dhaqina Abu Mu'aaz bar qabeen nama sallamsiisaa jedhan.
خافانا معرفتي مو سووا من هون اندالكو تلالك ልጆች ምንላቸው እኮ ሲከራከሩ የነበሩት በአጠቃላይ እኮ ሰለሙ ጃኒ ሐሳባ ጅራ ኩን ሁንዲ بلا شتين دفني ربي قدت خسببت الى فاجر تكو اسني جچا ور دعوا خيس جرتن اجولين اسلام ما دي هوتنا اسديبتن جچا اسلام ما تسديبتن جبادا وان جبد لغا جرتن ون اسن دلي دنما هند شيطان هند يسي ساجرا علمنا ما تس خيسن انتاني خيسن نيابت اسن بي هند يسي ساجرا اتقرا عمل اتجبادا ون نمو كنصيحتي سني دبلو تكو مالي علمي رتس جبادا دي ربي تسبردا أكما اتنما غرسا جرتن كان چالت ماس موطچيساتي فوييساتي دعوة بريدة حكمة أبوك بريدة دان دبرسا يو دوغونغورا قباتن دابدا إفلالا دوغونغورا خيسن سريفا دانامني دوغونغورا را ولا بانجرونا مو دوغونغورا وغا دوغونغورتنا مو دوغونغورا ار دوغونغورتن كون خرا اسم برودي موداتيسن اسني ترارا بيخ خرا خنا اسن دورا ابسادي مسيجله بروغافا خرا خنا لمدد يبيتاني دفتن هندو غونغورتن جچا اف ايغتني خنا فوني نسن انجا اماليري اف ايغداتي كسي غرتي دوغونغورا سن سريسا خبيرا أمو ونن تمررت اسني يقول بون يا أبوليين كيا يا أبوليين ربي لا إله إلا الله أن تكونوا تاسيس أبام برباديو اسن توينا خجا أوتاتي مك آخيسا بليسنا اسن الرت دولا أكس اسن غونا مار اسن تاسفنا مال يو خجا أوتاتي يو غرتي وني همنا هم لخين يخرك أبوتاتي يو همناتي اسن چنا جرا أبوليين كيسني إيغا تك أبوليين تاني نتسن چنا جرا يوم مو وني سوام ميديا أول چنا أبچو تاتي ميديا أن كين يخيسني يتشا ميديا نكابو فيسبوك نخي يخون خابدي رقاساتي فيسبوك نخي يخون خأبليان إسا ورد إيهوتان إسلام أمتي سينيتي ناموتو ميديا خي يخنا أكا خا إسا فيدمو دندوتي خي فيدمو دندا شير إسن الراغورون إسن چنار أبچون إما خيسان غرتي حاسوا خيسان واسان جيوران إسن چنار أبچو درك أمك أبناسي خوانو تطولة إسن يقولا جرو متلا دعوة إسن دلقا جرتن إسن چنار أبچو وان قبنو واجبا خيني بأچو نفديمنا يتشا كسن نمو بدأتنا أنا في يوم من جرتي مكاي سنبل ليس نجا وجراتس مكابل ليسي إنسان سنرتي أوفن ندي موجلة دي مني أكبات إلى إنسان دي ماجران دبتشوس وأنا ندرب نفسي سنجرو خنا رتي أكست بيخورك أباجة شاور جرتي مك أنا ما بل ليس نجا إيه ديمو إيجومان تبي في تيبودن وأنت كرمرتي هذا وهي خنو بربادي يعني الأمرتي خنو بربادو خن أبولين كي يمر عفاتهم أبولين كي يور إسلام ما خيست دلتني خيست قدتني وقادي دم وقادي دميشن وقا صدما وقا فرتما وقا شنتما إسلام ما خيس جرتن سوتشي جولين تون إنجد إسلام ما تأسديبته حجتها جرتو سوتشي إسين سينودوسي رافتين كنافي تركان في خيس أول شنت لا من أمني جرين جولة أنا خمتشو بربادلو فيه جولة أنا خمتشو دورا مال إسلام ما ربقوتي وقا ربي ما أسديبيتي بقافر لميتي مال قوتي بيت إسلام ما دا وأنا انتاني قد يسون إسلام ما فيدو متي سلبنا حواسا برسيسون إسلام ما فيدو متي إفي دير ربي برچور را فقاتني حواسا دير ربي برچور را هيوسون برچور را فقيسون إسلام ما فيدو متي يتشا خناف أنا فأتي تنيي فمدال أنا ما والله أنا ما وقن جولي خليس إسلام ما سينتي أكنت دعوة في ننسيتو يرون أرقي ناني نافس ينافاج عالم ونتر أقهم وان جولين تون أكنت ربي لا في سيدي كانت دلقاجر تخنا وصو دلقو دن دهيجيئتن إفنيات نجيتشا خناف جرخين نصيحة نسني دام جولة دفون إسنوا ميدا ما لنم تقول لهم ميرو يتشا إسان إن شاء الله تعالى يجا خراك أبتني ونف دوبة دي بأن نجرو خراك أبتني دي ماجرا دعوة ساني تفوفن حواس برسيسو تفوفن أكربين الرجال لتوت أك حواس الراك إبلت هلا بريدان دعوة ساني تفوفن جتشا أنا فأتي قرو بيّنت شرك أبنا جتشا أنا فأتي خليس قافة جولين تون كريستانة تورتي مسلمة تورينا فياتي كسموك إيه دعوة خيسن جرو قافس الرس جولين تون إسلام وفتيتي نبودا رفتيت دعوة تسينتي دعوة دلقا جرت أن لفاخين قفو تتاب بالله عليك ما جي شنو خيخون ميزانا خيسة توقرتي ني ألفاتي يتشا أنا فبليين إيسا وانا كان بريدا ميتي قفو ولتتون بريدا ميتي وبليسا خيتي نمنو هون يدوان قوري جرات ليت يدوان قوري تاسر رجستافي كس قولو قاري يتشو ما فين سيني ديفا مقا إسنر اللي توري سادي رو ونجيه